Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na wigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Wairire bianainde omwancho murigere Ogetembe TV aseri tukiriga aria Jumamosi yeti tariki 2 mutinyu ogatano ona gatatu. Karibu sana ase ensemo kionga chinsa echiga nekero turachi kubwaterana nere Veni Nyaboke koro ase muno manyererio enchengro kwa Matilda Obaigwa na nekirongo chaka ekionga nekongo chaka koro ase chinsemo cha etono egotoka ime etono igorera egotoka ime ya Kenyanya county ya Kisii ekirobono abasa ebabere abo bakagere kuiba achimboli bere bono banyare kubekwa byara magiga yokonya chimboli echo ase echiro ya mugonga na gutumeka chibesa echo gukora gusewaka oboche bwepul korengana anabanya kenyoro nigo obaika kubabwata abasabo batarachia gutama na boigo nonyene chimboli echo chatokire ase chire no obocho bobo na gwako ase sublocation yito igorera ase chiro ya tono wara chandira abana mu especially abana abakuru kujichensia aba bakeho jakere myaka 25 wo chance abana abayigire bono rero bakari gusubira chimboli cy'abantu chingogo cy'abantu bona chimboli gitwa bwa taibere abana abayigo bagisubira Jumapili bakaira muonga bagachionia na endo bomaene nabo batibitisire nga o chibeseje bakera bwachega abo mwalimu chabeti omwega umwalimu oyo no mwalimu gwe secondary asomete kuya akakore school eserikali ekamwegasi wana gento ke kutosinyanke linga erega asomete akakore school nki abana baroba gotigera chi school baira ne boye banse gwako boche baonyo boche
singi 8,000 chia kirobo chia chimboli jiwano jire singi 16 lakini chionsi binawachiarira kwa soboche mwancho murigire gutigara anainde chinsemo cha mugonga nigo bono umusacho yomo abere hose achire bichuko magega yo kumutachiranse umwana oyo munyaroka abwe myaka 5 nekirongi na umwana oyo anyarire kwerera na gutebobuna nigo umusacho oyo anyarite gwikirania egekorwo ekyo korende umwana oyo omunene anyarite kumunaria ekiro umusacho oyo aburete gwikira bono. Nilitoka kwa nyumba ikiwa 6, ilikuwa 6:30. Nikitoka kwa nyumba kwenda kutafutia watoto Mugonga. Sasa kurudi nikapata mtoto wangu mkubwa analia. Kumuuliza mbona unalia? Mtoto akaniambia, "Mam, baba si papa. Na hakuna siku nitamuita baba." Nikamwambia, "Mbona mtoto wangu unaongea hayo magumu hivyo?" Mtoto akaniambia, "Kuja nikuambie." Nikachukua mtoto kando. Mtoto akaniambia, "Mam, tulikuwa tunacheza kwa field." Baba amekuja akachukua mtoto. Sasa vile alichukua mtoto akamweka kwa nyumba. Nikasikia baridi. Kusikia baridi nikasema acha tu niende kwa nyumba nifae sweta. Kufika kwa nyumba nikapata ni ukweli baba ameweka mtoto kwa kitanda anamfanyia vituko. Nikastuka nikaambia baba, "Hiyo ni nini unafanyia mtoto?" Mwancho murire gutigana nayo gukwira wika ase county ya Nyamira ikira bono umuseneta obwe county yo umusikie okomo mugeni anyarire kwera buna chibesa chigosoa ase county eyo cha magendero nigo bono chanyarire commento ase ekerengo nabo igo nigo anyarire kuboria serikali ya county kwani kibuna yanyarire kwangoya magendero ase county eyo na ase chinsemo chinde nigo anyarire kumoche serikali nene anemuno ase umuroberi osha nekero atebiro umuroberi yo turaba kogokonya bali no konyora wense aiga asensi ya Kenya chiwe sabona ale tete Nyamira njanya kororekana gisi ntwasugete koru 5.2 billion bono chiwe se chiko bagune serikali enene chaikire 6.3 billion moko ngagere ngo biye sayo ne se chio njire na changeru koru county chinde maite koro mogwakiri na bokorosio munu kware tebe nanda ngabanga inaringa Nyamira ntole magega dabeka na county chinde komine moto kabai komine ibere chibesa na chicho mheshimiwa ate abachire 371 million chia magendero koroshi jagitali ya keroka nitabete kini chiri na ndi chigo tigaro yo minto Nyambega tete mosabe mugaba no ri umwebere yegwe otwa tagete nga chibesa chiria ayimo kichira kilomita ne chibaisa no iga otobekero era mikiro mwaka nalikana injenda ile report card bunge ntebe nga Nyamira ya kodreki ya Mwamire mwanjira nabwo hii kitu umeleta inaitwa SHA inaumiza wananchi wetu. Mheshimiwa William Ruto, uwezi ambia mwananchi ati unataka alipe SHA mwaka mzima na sisi ni watu wa kuchuna chai tunateza shilingi 800 ndio tutoe 500 tutibio ingine tununue hata unga. Sasa mimi nauliza, hakuna nchi ambayo inachagua rais ati akichukua uwatamu wa uongozi wananchi waumie. Lakini wewe tangu uchukue watu wanalia. Inaikuwaje wewe ulichukua uwatamu wa uongozi ukasema unakuja kutetea asla mwananchi mwenye hako hapa chini, lakini huyu ndiye anaumia zaidi. Mimi nakuomba mheshimiwa, hii miaka umebakisha 2, kama unataka upate nafasi ya kuja kutembea, kubali wananchi walipe SHA kwa mwezi na wasilipe pesa ambayo ni shilingi 500. Mwancho murigirira na korabo nigongo kwira weka chinsemo cha mubamba nekiro bono abaibori banyare kuburirwa baineke buna barototire ari abana babo bawokora nonye tari amasomoka korende barigirire nonye nari abana babo abake bakwegia anemuno ase umurobega chiseme umanyekane ya mubamba umanyekanite buna Meshak Enyakiriga nigonere anyare kuboria abaibori banyare kubasira abana ekiro bagendete gukinia gusikurigereria ebiegwa birio babwate nabo igwa kubwatisibwa no yore umusabu county director kro asi chinsemo cha Nyamache nekiro anere anyare tekwera buna nerebu ya chinga kichiga kusira abana isiko yevirasi kulingana na mtaala wa elimu pia wa CPE nasema ya kwamba siku hii imekuwa lazima katika shule yetu kwa sababu wasikadau mbalimbali tulipoketi chini tukaona ni vema tuweze kuwapatia watoto wetu nafasi ya kukusa talanta zao. Leo hii hakika imekuwa siku kuu. Wanafunzi wameonyesha talanta mbalimbali
kulingana na mwongozo ambao wamepewa na walimu wao na pia na wazazi ambao waliwaongoza pia kutoka nyumbani, kwa sababu tumeona hata watoto wengine wadogo ambao wamejaribu kujua nyimbo za utamaduni wetu. Jambo ambalo ningesema ni kwamba tuweze kutafuta njia nzuri kabisa ya kuweza kuhifadhi mambo ya zamani, tamaduni zetu, kwa sababu kama jamii ya Omogusi sana sana tunaona ya kwamba watoto wetu wengi, hata wale ambao wanamaliza kutoka vyuo vikuu, mambo kama haya yamekuwa ni changamoto, hawayaelewi. Tunapata ya kwamba Mwafrika kwa kawaida tunaambiwa ya kwamba Mwajamila ni mtumwa, na hakika tumeona ya kwamba kama tutafuta njia nzuri zaidi kama Waafrika, kama nchi yetu ya Kenya, kama Wakisii kwa jumla, viongozi mbalimbali, tuweze kutafuta njia ya kuweza kutunza hizo itikadi na mila zetu ambazo zimeweka misingi yetu na zinakuza watoto wetu. Kwa hivyo kwa jumla tumeona talanta zikiweza kupeleka shule yetu katika kiwango kingine. Start growing from that age. How I wish you'll be able to nurture that young talent so that become or give him a life in future. During Education Day or like this, parents get valuable opportunity to connect with the school, understand their children's learning environment better, and get to understand how best they can be involved in supporting the education process of their children. It is important to note that by parents coming to school from home, they strengthen the partnership. Mwancho muligire na kurwase serikali enene nigo munachevi na omonene omukoro muske David Maraga anyari kugikiria emirobiriga yogosira ebyombe ao yikorwa no yore omukonyi bumurai wense umuske Kithure Kindiki. Maraga kaukwana alitukorego nigo anyari tekoerabuna emirobiriga nenchiremo yokogendera gutumika chivesa chaba Kenya obobe echo chiboneta gutumika kogendereria ense ya Kenya. Hii mambo mnaambiwa ati empowerment ni ya nini? Mnataka kupeanwa ati unaletewa shilingi 1000. Hiyo unapewa, itakuchukua siku ngapi? Kwanza jiulize hivi, imetoka wapi? Imetoka wapi? Hiyo ni mali yenu mmeibiwa. Sasa mnaanza kuambiwa ati mnapewa empowerment ndio wala ambao wameiba waletea ndio waonekane ndio wako na maslahi yenu. Wacha, hakuna kitu kama hiyo. Hiyo mchere wanaleta imetoka mbinguni. Si imelimwa na inchi watu wengine huko. Sasa serikali inatachirisha watu wa ng'ambo, na sisi hapa mchere niliona kwa gazeti na mama wamesema hapa mchere yenu si inaharibikia masito. Serikali ambayo inasema mkufe na hiyo mchere yenu, wacha tuendelee tulete mchere mwingine watu kwa kule. Nataka mfuate hii. Muone ni nani analeta hiyo mchere. Ni nani anaimport hiyo mchere kutoka nje. Ndio muelewe kile kitu nilikuwa nawaambia, serikali ambayo tuko nayo ni ya kupora. Inafunga hapa inawaambia nyinyi fungeni masito yenu, wacha tulete mchere kutoka nje. Mwancho umurigire niko bono omorai oyore umowaziri omungana ayobocheno umuske Aden Duale anyarire kurira yocha kwana kyabunda chinyagitari ichonsi chiria chitenenire nere Mishra Kipropo aiga asensi ya Kenya na bochirache gosiekwa ayambagega yenyagitari ya Medihill koba akikobwatiraniwa asa mangana yokonia ebimo bya mwanya bantu nekira bono anyarire gotebabuna serikali nigira chikwenekia nonya Mishra osteli gwekro asensi ya Kenya ikiagera ng'anonye abakenya bali banyarete kurusigwa ebimo byabo abange ose abande nigo batokire baburete wekira chinga kyechiga. Alafu wewe unaenda kuhaya lawyers, unafikiri unaenda kutisha sisi. If it means us revoking that citizenship, because your citizenship is not by birth.
we will revoke the citizenship, we will close your hospitals, and we will deport you. Wale marafiki ya Mishra mwambieni Duale amesema hivyo. I'm sure there are many around. Mwambieni, we will, if it means revoking your citizenship, closing your hospitals, and deporting to you where you came from using the Citizens and Immigration Act. Young people who their kidneys were removed. Some of them have disappeared. We have evidence. Mwancho murigirira nekero ekeminano kia umupira obwenkoyo wase orogongo ro Africa kose Africa Cup of Nations echane kigo chaka ritkoria rero nigo umurai wense omuske William Ruto arireira gochase abagosoria bonsi betimu ya Harambee Stars nekero akobatebya bonsi gosekera ekeminano ekyobara chiko soka buna ababwi nacho kubwatoka chibesa gochase kera omugosoria ekyo chiraike hoika emilioni eyamo. Niliwaambia mkitupanga na ushindi, mimi napanga na nyinyi. Si ndio? Si tulikubaliana hivyo? Yes. Haya. Sasa bwana captain. Yes. We want to make a deal. Okay. Si ndio? You guys, you can sit. We want to make a deal. For every game. For every game you win, yeah, every player here gets $1 million. Yeah. For every game you draw, $500,000. Tuko sawa? Sawa kabisa. Alafu tulikubaliana huyu Mvurya na watu yangu walikuwa wamepanga. Akasema mkimaliza finals pesa yenu itakuwa imefika 200 million, lakini nimebadilisha nikasema mkimaliza finals pesa yenu yote itakuwa 600 million. Mwancho murigirira nase oroboti oro notogokorera ekionga chinsa 10 chabono maragoba aseri tukeriga rie sabato ekero ondachi gotiga ase ama okaye mukate enoko na sabath mix na boigo nochukwenyora amaterali obwanchete ase umuroberio yo okobwatia nchenguru kwa Matilda obaigo vene nyaboke korwase umuno bebimanyiro mbia mono kenda utobwatia kwetera ase mitandao yetu ya kijamii na boigo wetera ase enamba yetu ye studio ase bono twara Toerero. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati enda umsialia utagete showroom yeito nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerunge tato asama mabati alia ye chigage emerunge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat
MRM niko babwate lifestyle ayuago chena Roman Jinko nabo igo web design babwate igani kabwate chikala bunabonelia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue nabo igo na green obutambe bwe mabwate iga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi bwo igo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate iga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchane warrant nabo igo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenya ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yire nirebuya nande biyemono asentundiye